kabisa. Natuba kwa harme esuje ya hele mabezi. Niyo. Wa hashirishe wanzo waluhulawa wajue. Wesa yunga na encourager walawana. Assalamu alaikum tout le monde, marhaba menji watukufu. Leo rimparani panu ili mje mwisho watu wa appel de la réunion. Wana habari panu muhimu wafubu wantu wa mwambieni hususan danyi wandu kaunga mjunda wa masiwani. Donc nga mona mzee watu mzee Burwa Sheha na mzee watu mtoto mlaza hai wa dima sampanga wa hatu hunu Burubwa. Donc abunga juhenda na ushilia deja msangani 30 deja agenda na hadisa mpango hatu juhandisa na kumjomba hatu mzee Burwa Sheha. Assalamu alaikum tonton. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awoye handani ngam shukurio na uhimidia oriparavano hahuja arifanye media ino na ngambushirio heri yaho ulemengu wa Kiislamu haswa wa Komor rowali obonze rowali hondani rowali harmazen sanansa za ulemengu Mungu yarinke heri yarinke unono yarinke takwa yarinke umoja na usalama uharuma emasi wa mzalani inshallah amin. Amin. Kwezi watukufu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du watukufu. Kwezi waheshimiwa remasiwa ya jihunda obonze arumazen sanansa za ulemengu wamasiwa wa jihunda ondani arumwe masiwa manya hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Umuhimu wa hatu sikuwa lelo umunasaba wa huja lelo de baina ya humsafara wa huwana hatu no wajuhu wa hatu wazali hani hao haruma nsi ya Faransa no haruma zensanansa za ulemengu wanawazali hani hao haruma zensanansa za ulemengu mudu romeo hata shale kolao Faransa amkini haukaya wafanywa msafara kwenda haruma masi wa mzali hani rowesa wafanyao na ndo wapashia lelo uwasuli maudu wa haruma ekomoria hatu. Almuhimu njaka himavanu kisiasa notizindwa jina yesa ntina janibu tsoka yonsi pia ni rongolea vanu lelo kisiasa mimbaba mzima uharumwa baba wahe masiwa ho waliobonze masiwa ya ho waliohondani yao ilondo funvunlire ngova lelo la ho baba kao mimbaba mzima uharumwa baba wahe masiwa yesa wariona walomba siwa lozi shari mani wani bahari hamania wahuambwa yebo bandira dulije uharenge riratsena mambo eriboho eza hawa msewaro namba siwa lozi shari mani wani bahari nge yabo ketutsongeze ketsirengele fungu hilo sa lo fungu la nistahiki lo fungu la ndadhimu ramira mwana amazu kiwangu Sheikh Muhammad Isa dukaya kwezi watukufu wahe masiwa mji hundao maswani usikoa lelo lazima hu ni himebani mhabilini hepi ahani rawahu wa mila rawahu wa dini rawahu wa daula rizeda uleza lokaya hata ijeje warumishi hao lelo bengwa nsire ngwano taji roshaban haswa ndo wana hatu rawashera waume ijeje zejani butsokazo ntipia zihondao maswani rangu ze sendika rangu hata ije honde haina mbaba hanu balo ujumuiya wa wanadamu
niwambie ukaya wakatilo nounu yembeutsa iyo ngejo iho yembeutsa iyo andi soja iho wasangu ajo iho maudu wao kabati mwe akafanya msafara wa hususia wa heno mji wa hahe hau efamia hahe shawandu wao wakafanya msafara almuhimu mahoza ya hensi ya hatu hizo wananyao ambao haina dakika wananyao wambia ukaya ntitsobaki iho ntitosala iho kamja baota wawaka huja wana wao bo Colonel Azali kwa jabali ya bunduki kwa jabali ya masoha kwa jabali ya zonde kwa jarandatsa na majasusi ya uroa hitowa wadunga dingoni shawatoka uja bismillah ya hukaya ngwa uharumu ulemengu ngwa onao zensi za ulemengu rezentuntu rezenku reza kimundo reza kimunai eheli zienshio haunafasia na unafasia uo timpaka mali shando tsohundra unafasia wa mrujo hamba hezi kilio hezi tokiri uo ndo muhimu wa wana wao wakahuja uharuma emasiwa komoda enge enandongo mwajo huja ilia huzirendo wana wao izo ndeza lingana nao ekawarende njema abo zilingana nao esa mwanadamu yeujo handanai hesando yeujo handando hesanai ekawa warende nai awezo ndeza lingana nao esa wajautena zotingo jonda na wenji mfana nao zarendeha inge yonde sala ni hambia oyo kwezi we Colonel Azali warenga ensiano taj uloni onkodeni yobenge mwana mzimao hatsoronga funi mwana nyaraya sharotwa mandawe samgwaja ilia uharmensi iyo kabati mndu fanyonongo kabati mndu rendondongo haina namna watspia sha ngazi roha he ordre haho uwandu wadunga yabo waloho dingoni mwaho wawandu wafanyo mbano wonde maindu wale sha uwezo wakabiduke na waziri eulonuondawe uwezo wakauladimuke na director general eulonuondawe uwezo waladimuke na mwanajeshi ubiri loyensi en securite eulonuondawe emaraia uwandu ubatini mwebiriti shaye ujobashe diritisho waroha obatini ndawe ujobaya ndawe ingia kabati mbanongo ijo henda ta ihondane no wana wao ikawe la wama ketu ureje lazima yureje ekanjema lazima yureje ekambi lazima yureje enazjo ujiri abo zilingana nawe rekazi jiri njema rekazi jirimbi yebaina ya he people gamhabili hajiku hasoma mnongozo ushabdad ruwana wa shero wanaume ukawa na nyanyi tao mwamba waje wananyanyi tao mwamba waje wananyanyi tao mwamba waje waolelo abo wakauja watsangelilo shabo walobo elindi juu ndani shawa wakauja watsangelilo wananyanyi wao wajojuesa wandu wazali wa Faransa walele wa Faransa wasome ya Faransa walone maisha hao abona wao wengi wa maengineer wana wao wengi wa madoktor wana wao wengi wa maprofesseur wana wao wengi wa matechnicien hateje wanaweza janibu za fana hateje waswi abona mwanadamu abongene maisha hahe ya utoshiha he kawaida he maarifa he mwanadamu shalelo zendosoza hao shelilo shahao de hawere mo entia mzalihania na wao abo wengi wako jazali wao na abo zendoso hizo kazijaka ujo hamwezi ya Colonel Azali lelo bahi de zendoso za disarangu 75 raunda yestihlali ya hensi hatu atajeri wa Suliban sha ezalelo zijako zijanziro esangizo na mazamo ngizo na mahandikape ngizo na janibu zingi ikawa zezezi ndo jina kazi ja parokaya inge owanatsa wao wakahuja
kwa wotsi wandu wahutaji yao yezi hata wakatenga mzima sa wana wahe mabeja wao wana wahe societe civile wotsi wandu wahutaji yao ni wizara wotsi wandu wahutaji yao ni directeur general wotsi wandu wahutaji yao mbano ngoti titondo kaensi hao wana wawesha ukawa Komori ikeha amani izo za monsi ikena unafasira wa mrujo hambe hezi kiro hestokie ila ambao liberte ikena usawa wa kibinadamu heze daraja zonsi pia ila ambao egalite ikena unaanya wa ukweli wa hena taratibu yonsi yansi da ila ambao fraternite zenongo hizo zonsi pia za zama na wandu walobonze waonao harmazensi heli zilio haswa Faransa walio ikawe Faransa wakati nonu ngeta walio nyezi mbi keja parotowa ya mishinzi ya huna fasia keja parotowa ya mishinzi ya hosawa nonanya hata riziono juzi Imam Azali huono juzi president ulo yatawali Faransa Macron ndoni kamwana omhono ye mwana hambe mbe ila balela tsinde utovada balembe ila zande zitendwa za Macron yarendao owana wa Faransa hau yarendao Faransa lizaka hambe mbe ila mwana kaja tsinzwa mwana kaja fumwa mwana kaja fanywa mbano botsoka mtipie tsondoka haretewa c'est normal abo yonsi lono nafasia ya ubinadamu izo ndizo wana wao wakamjuha rengeza avion wajo harmenti ya mzali haniho wajo ombazi mkini ngengari habilo hajiku haina Mkomori rambaba ramzaze ranyi mashababu mwende hotere mwaba huo wana hatu mwende hotere mwende mwaba huo wana hatu yabo wa baba itituka mpaka ndo wa baba waza wana wao waka Faransa waloiho lando wa baba wa Komori no wazaze wa Komori no wana wa Komori ititoka ndo walo alopposition wao kwaja kaujila opposition shawa kaujila haina mwanadamu wensho harmwe Komori haina mwanadamu lone roho wensho harmwe Komori enge yora kufanya politiki rabutufanya politiki nyonsi pia tizamba burakana bukaya Komori ngiyo haruma ngama Komori sonti pia ngasima prisonnier shanga bwalone ze minoti hodingoni yabo kabati Mkomorulo yabo uti prisonnier engeyo ketina razida ulo haruma politiki ketina uti razida uti haruma politiki ngela nyonsi pia mhime mdengo wana wao heni honoyo mili rijoomba wana wao yonde toma ya hatu ya lelo na maudu no ushao bake imani bake ufikiri bake ulolea ensi ya hatu esa lelo maana lelo ole mengu wa sport Komori undi ho harumeli nyo lelo Komori julo hasababu nde sport lelo do wana no wajuhura wazali yabo onze waondo wakahuja wajusesela kantiyo shayeka ihorangu hale waja wajusando wana hatu wao bahiyabo lelo ija sawa no wana wao sawao yewe mwenza mwanamnamba haisa wonde mtsinzo hali mwenza mwanamnamba haisa wonde mtsinzo hali owanatsawo yonde toma ya hatu ya lelo na maudu wao kwaja kaurwa mabunduki waje wafanye kudeta shawaka huja kweli loniho wananyao waje wambie wananyao kaya banusheli lo shingari shililo bazima kwa wanensi hatu ya waswili yasulisha tiazaliwa yeche shara nguswa samkenza hateje waswili lelo obanensi ya lelo ndele kolandongo obanensi ya waswili uo ndo muhimu ya hoa na hatu wakaujuha ujayihwenge na wasaidilwa na waheshimiwa na wanikwamvu haina mbabano wana wawajoka hima na mwimenyi na oba Komori ramzaze rambaba rafundi renambupia haswa ndani mashabari bale lelobo nurdini wahamaji wahadi irohe ashili mwana mshwahangu
mzaza hao yafanya za taratibu zonzi pia hata ubahiza wenda wasoma wabarema diploma ya hensoma hao wahaja lelo Abdurrahimi wa madam robore hamsovumbo wahangu wa madam robore hakwambani mzee wao yafanya za shida zonzi pia hata ya usomesha rawero wananyuho wando wakauomba ukabo mwasoma na mreje na mhondane ndeze faida za mwana asoma shanu dinsawe sha usomesha kuntiki na jimbi mzazaho yenda zembio hata usomesha ina mbabaha lelo uka oblige urdure jei harumbi wende wadi mele jimbilo nele kuntiki hawoze bilet hawoze diploma zao wazitama bani waeha wochojo wangu wazifanyoje bahi na mwende he mindu haya kaka msina shopashia na mwende he mindu mare wana nyanyi haya baba mwa waka ujeli lono wana wao shawa kalanti za sheli ndindanyi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ababa mwanama Haji Muhammadi ngujorenga fasulu ya dunga. Okay, marhaba menji tonton Ibrahim nakonga tuenda na udunga tonton mlaza hahe ya beza he mahozar jo ba mpanga mono banwa leo juma video do juma. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد كويز وتكوف وهي كومور remasiwa emane yalo hondani relesiwe la tsanu lilo wonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam. Leo rika huja rije rimhadisi zenimbabi ze habari zaho wana hatu ikao wana wao wajuha wende wajwe habari zahe peuple ya hao ilo harima ye prison à ciel ouvert ya Comore aukaya gamjoni swami expression sha iyo dobahanu ye Comore ya waswil une prison à ciel ouvert auka prison abondo bahanu batsomaji abondo bahanu batsozio abondo bahanu batsoirehewo leo bahaja tena baja rakaziziwaye yekajiriza yaukaleo kabati unadamu kabati usilamu kabati ukomoro zenongo hizo zonti pia zaja za unjilia harima mahala mazima yabo izo nziro hizo haku ewenge sisi wazee wa Comore leo rijusa wana hatu sawao waniso huja iho Comore abeja wana wao ujulwa hadzina la mbwaonde mabeja waondo wana hatu si diaspora ikao azali na msaidie na kiki na beru wamba waondo wana hema hosamishana rikubali si mahosamishana sharika urengo wana hatu waje iho waje wadise waje watowe yensi ya hatu hongamani ya vuriziwa no wavulana na wavumbuwa banu aukaya aria ruma mwana kaja rudi yonde hede mgazi jahamba mwishia umemwishia ya ruma mwana kaja rudi mashallah mtiduaze ukaya lewese la kantinga ivumbulao amande namna Haji Ibrahim azababana lewese la kantinga ivumbulao sha
iyo le produit ya he diaspora mahosami shana bobo msaidie nawe na azali waondo wana he mahosami shana do waja waju se Komoro leo ivumulwa harma ulemengu yendo harma yekan ya 2021 basi ndenda mwe kanti mwe bararia mwamba ukaya si c'est la kant amjo shindam ke c'est la kant ranas c'est la kantina si okayo de produit hatu wauno wana hatu basi c'est la kanti wa Komoro yemazama malili de shamale zimarili pualija linja hompirani leo rika upuale shamaela bili mabeja tepande shabaki de mabeja garanzao yenamna wananya wahesela kanti wakaurengwa haya shale woizidi au kawada wakahanda wawani mpira wanu wakauja wajuse Komoro watowe Komoro hongamani ya asisiwa abo wani ya ansi ya hatu no wani ya mpira yabonga boshi shazide mwana nyasho na shazide mwana nyasho densi emabeja wa wazidi ya esela kanti au kawa wajushila yensi esela kanti wala ajushila mpira ewenge garidindao ekakwe linyo hanza sela kanti yabonga mjo hanze mabeja garidindao ni mwende armwe aeroport ya haya mwende mwa warenge hesheo shijo zidi yemijina mjuhe na mjuhe mvaye mwende mwa renge mabeja rawashe rawaume rawandu aduhazi rawachocho au kaya yeni ya watoto wao waitia wawatiania ya uhunda thawabu wawatiania ya Kiislamu au kawa kahuja amanda boko Haji Ibrahim Hazambabana wawaka ujeliloni ye mundu ya tuayenda tangani ngena thawabu abo hizo ndeza akawabe wakauja waone uwarengwa wafungwa bure uwarengwa maotage wabihwao uwauliviwa uwatsinziwa wandu wao ntipia wana wao wakahuja waje waone wandu wao demana wakaufanya ye hijra wakauhajiri wale Ulaya wala uharmu ulemen waje waone wananya walo harmu Komoro kawe Komoro wakatirlo nuunu irendeha indushambao pirizo ciel ouvert à ciel ouvert tunaanzani hunde na expression ashi Komoro hatunsu mhunda ewengenga mrumio e prison à ciel ouvert mrudo kawamba e contraire na tonambia gena droit de réponse ya diabo ya jambe ukaye Komoro kaiti prison à ciel ouvert ya kaziwa twamiyambi na nizo prise d'otage wanu warengwa serikali lo abasa yarende hama preneur d'otage wenda weto wanduze ransom wenda we ransone wanu gamonao yabo emdu yala Ulaya awena mdu yala bonze ya henda ngweno hende harengwa hende haransonewa baola ngena riyali ulangena na eroposhoni yawondo bahana Komoro leo ya waswilishi ewenge emabeja na mjuhe wa Komoro maudu baina rendo zambahunu na mje sasirija eleo ngamwamba ngamjoka kwamba sasirija wa Komoro au kaya ya ruma mwana kajarudi waondo wana hatu wananya hoa wana hatu rawaruma wahesela kantu waja wajuse Komoro waheza juu basi yema bejaba wakauja waje wajuse Komoro waheze juu insha Allah izonzo habari raka hanza leo yonde risala raka hanza limwambie ni bwa Komoro ukaya
leo yaishama na hindu namninke yeshama nendu namninke lewe ni tojo sale obombo otere hahaya maudu samedi inshallah maudu 4 months ijoka tarehe 20 na mweja ya mwezi wa ut galimdinaoni hawinji oharima aeroport ya hahaya mje mrenge omabeja wana wakanziani wana hatu wana hanyu ramzalianio hunu shaleo emfalida gari hundao na nyibanu ewenge msilale na mjue mwende mwarenge wana hatu wana nyani nje mwashangirie hekiasi cha aina banu wajo humparani au kari sari mwambiani ye mission ikaondo ya beha uwanwa wawatoka uja wajadile watoka uja idumioni wajadile hii namna waonao zensinilwa jina namna waonao komoro banu abasa ya waswidi jwa ilanku kadi tuonea ilo jwa ilanku ewenge msijoja mkayiho mkiri wanduwa wa mhadani wa mwambani ukaya wala wakauja wajafanye kudeta akuparisha kudeta ya mihono miruvu o kabatimri ya balabunduki ama Haji Ibrahim Azamba kabatimri ya balabunduki au shonone shawaka huja waje harima ililo wanyuna mjuhe mje mwaone wandu wa mjushiliani na nyabo mwejuha gani na thawabu au kaya onadamu utolwa waharima ekomori yatu iyo ganzaori ombe Mwenyezi Mungu onadamu urejei ganzori ombe wosilamu urejei nezenongo izo zonsi pia yabo inamdu yatania ya ufanya ndongo njema yabonge na thawabu wana waunga una thawabu na ana ni mweju mwa wajushida mwajusemi ndu ya hanyu mwende mwaono mwarenge ngani na thawabu leo juma abori kazabwe za hema beja Mwenyezi Mungu jojangilia ikeba nunga mdongozo wandu wado na masho yeshi yao emashisho yao yarengeze nongo yende ya zenongozi se uharima yemiyo mwende mwalole mwono banu mliyo muombe Mwenyezi Mungu yari towe uharima engamambi rasisiwa ne azali no wahaki leo juma ari azali asumani muswalo juma itinkudi mjini lillahi wa inna ilaihi raji'un alhala azali hujua osikwa ukanga mibanga milarenyo shaingeti kayo udondenga wende wanifunge daono wao okawafunga au kamini damino no wahatu wadoyo abo singa sina wadoyiho singari wani yao yekomoro shanga mdo o wani yao zembaza hao do wandu alonzo mbanduvu do wandu ikawo leo kwatona indito ndizo mbaza hao waongo ado uimilia waondo wamezi ngammo bana kansi ngammo ono ngamwajuo o wamezi wao sha utwaliano au kaudo kansi aduko fungu kadwa vile kaudoka leo hamba wandu wandegetse na wende wanifungu amina mnadivya sufati dami na vallahi wangu Muhammad Abdullah woharare arimu mdenge sha henye kamkauha ngamtimize mirongo yangu niwambie kabwa azali belu
hanjia hunu senteni mwambie belu ya juhe ya hame ya rohe hunu bami nitilemewa banula nze saya ya njia uharima elaro ya inu wandu wahangu wahimi wamba uka ngwendo wende wa ukwaja jo muholanganu ngwendo wa muhole najisi bali ye najisi shami ndo banu nato wazingara nawe hansi basi hozwanini bedu na rohe hunu njo usiuha au timizo kaja uroha shamjo wapulilia none wapulilia budovazo itangu shaka na kana holwangano wa holwangano eshetangu isho wa engano msose kwa ikabahi shainu gudo tuwate embasi lipuye late basi izonde za belu kudwa watawa bamitilemewa izo ndizo mimi na kaanzani mwambieni boa Komor ukaya ni wananyasi mdogo nze mambo uka sisi gasi na unadamu banu belu ze fatiha sazimshibu ukaya ze information razi hunda araswani wade wakafuka bono ebo ngiabo ze alhamdulillah zazimparisa yone maana bangu mimi leo ni mhami yao kaya wandu achendewa wandu achendewa wasindi hawendo almafoto maya ona ya yarenga kandu yakazwa juma shango gani ujwa shango portemanto ewa shango emdu amando laola kabati shauri tondoka ya duhabo belu utawe ba wakati ngamjenda tamjo shindwa wanungu ajopua wajewa uparise nongo achikojo uvaze tangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, marhaba menjin tonton Mlazahai. Rahare jabe mpango hatu dans quelques minutes tonton brocha ngena mna diveria taw ya mambebano après ngaruba mpango marhaba menji ngani zijana mgumtsana fukari mdudunga weli raino marhaba menji tonton ngarushlia ukwezi ye diverse njoyo ni saban kwezi watukufu mari dunga msibamziro tena msibamziro haku msiba wahondae masiwa hatu wakatirilo nounu esa msiba wajiri duka haina ya kadaba hanja akili izoti bure haina raka humwazo ka yedaba bahi wakatirilo nounu waondo wenza akili wahuwa bawa logo nsiju haina wauradoa wazauka kabati jao haruma akili wulaba wisawandisho njia sanga monao wakatilo no imru yarenga yedawa ya mtumendo niyo harumwe masiwa ya hatu haina juma ule mengu mzingiza na kafikiri yedaba na karobwe nga monawe dunia imzingiza haruma ze kapitaliza he masiwa ya hatu au za helesiwa na hatu ne zenungo yazitoa hanyanya hahe ya heze hadisi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an yabo zilati bure zilakazijaja bure uonkaro beraka hambabala ya akili yoti sawa bahima mjokaza na hadisi kao balankaro bendu wa monao shabala oraka hamba ngwa mabwaki mo mijini waja akili pia uondo uziwa hense hedu liyo mina mjuhu wangu kawe mjuhu wangu huo rika ufanya ukabala ya akili yoti sawa kawe endo alimu ni mjomba mzazahi bahi alimu usiku utiparamusha ahe tiparemdu mshahangu kama mlauliyo hanambia ukaya mwanzani waho alimu utoibanu wanzu yorongoze alimu harenge telefoni hanlaulia mbabomba mbaye kamhozwanisi ekamjoshindo hozwanisi wakatilo nounu mie majiaho ndweko miyo samba bwadi eurende hate majitawe ya honde kwa miamba atindami esa wengenda mi ijo kandongo sa ekali muhala wa echi abunda bwajo baki
emasiwa ndao ya saubari ni hatange maji ya wasule nkomio na bobo mbaye kange hondo nkomio aboti hule yo uzama uwo mwana nakafikiri bala ya kilioti sawa awezo tibure ekansi juu yende hata wandu wakafikiruka za akili zikazija nyongoha wandisonji ya akili bahi wauraka wazoka ya akili yo mujarra riono zaji esai mwanama mtukufu hatu Depute Fatahu Abdul Fatahu yemengoni mwana nyasi awo wana wahema siwara kawaza ukaya walezi wahensi ila bahi siwasaya benge siwandu wahedi diaspora harende shifo shito na maana Abdul Fatahu zenongo ya haya ya uharma zerezo sosio arambia ngabo wananyararo hamachozi sabala alifanya ukaya ya ulwati Fatahu Shafatahu ya ikao ye depite nuzamani ya tawalia Komoria hatu ya we depite wa Hebambao ye depite wa humji wa Mroni kapitali ya Hemasiwa yamba ukaya haulwa hata ye maji ya lozungonia mshindi na ekaji balasi wa sarengezo kao latifatahu tsinde ya ulwaya shabala eshaulwande daula eshaulwande ensi shahabditsa na armada kambili haritese efata abondo bana mbuka entsingi yonziro sawa raka hazo kaya kilingi yongendo yetawa esafatahu hardi hakau habo harambia ukaya ani hafanya taratibu okale jwali fo pande na banzo lokali ju fo pande shar hobeshewoni lotso fapia hasubuti harika ushia harambia ukaya ni wandu mlobo nze nsitsodo jusano vuriza no wamba bahunu ngasi bien son loko mori tenanga si bien esa kabati dictature izondabo sheshilo hun demokrasi yeba ya demokrasi enda tamwanadamu yanjilo uzibani hahe ya ulwa hata ya shindwa ne maji eba kweli yo demokrasi bomwanama manashe wangu Abdul Fatahu yeba yemzaze wa dictature hazidandabi ekatindabo hawakatikao kujahiba hawakatikao kujarwa hitwa hawakatikao kujaviole shaiza ujiria hamba mahali sigarini yaonde yakokajala halafu zenwizo zonsi ngwanzo zitila wazi ikeka zijala wana botoni momri mhu lelo arenge yentia chotaji wa lo yabo yawe mbu amba hulilo sirkalini hiho Owatinzwa wa Misiruni ngasingo urihwa Colonel Azali. Owaulilomo barini ngasingo urihwa Colonel Azali. Fatuze we wabaliwata wakahuliliwa wumlango juu wa komiseri. Komiseri uwe amwe hati ya bondo. Ya ujumwa komiseri uwe hati ya bondo. Bahile lo abondo mbaba nrashangaya. Nanda wendata nyiraka wazoka nyinde wana nyasi. Ikao heze fikira za hanyu neze mbana za hanyu ne hedi mko ujibelilia balanga sina wandu vale akili lo hoze loni shatio yesandi sota wenge yotibure ikansi enda ata wakahazwa malabangu wanjawa akili wakahazwa na akili ngendo yetawa nge haizo kariombo Mungu baye nsinge iroro karifikiri baye nsingi ovale hamando huisi za mzee Haji Muhammad Yahamba karja kaurongoza lesi wala ngazi jabahi shayabo nyi wananyasi mlomwali rawa baba rawa zaze rawana nyi wananyasi mlonzuwani rawa zaze rawa baba rawana wanahanywa hema bejatsa wao na mwarenge kodeni na mwasihe kodeni bawa watoka kujilia emasiwa yomane bahate la maore nowa wajilia ni wananya simloma ureze kitadi mzifanyao ngarizonao ngarizibesheleo marhaba haushukuria yonde diverse hangu na kahanza nione sokaya sizamba nondoka haina nongozi jo urendo wana wao yabori torendo si ummapia reka warendwa nayi ngamzishahidi zondo ndondo ena mrujorongo wana ofu yabo hari rungu hepia ya hatu tindasandu rilogo nzebahi esa yonde nuraini ya hemasiwa yabo hachorirunga fusiwa masiwa kamili ena mrujanza ya tabisha mwana mzima abo haina mjo warendando abo harende pia jabo ko Abdalla Abdul Hassan
ikao kaja roahitwa, ikao kaja hiba, ikao kaja viole, shesharende haja lahahe, dohamba ukweli wa hemasiwa, no wi wa hemasiwa, no jiro masiwani, ya mbezi kilone sukirinde zarende haja la hata, ya ndisizwa mwahaja mila taja mitanu, valabda lande wisho zendoso, shavala rito ngasinizo sonti siwa masiwa, valabda lande ulo oharmese liliutabishiwa, shezundo abda wapia zangizo harma zerohoza hatu, ne malaha hatu, eujoli batsabdawa, sheujoli bande pia hatu, rasi ramnyezi Mungu ikamgu abenze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba Menji, marhaba tonton Ibura na tonton Mlazai. Donc waangalizi washilizi watukufu wa Hepa Jatu Mabeja. Marhaba Menji, vous êtes à peu près 200 personnes. Moi recevoir moi mpango watu wale wenu. Donc amande lirahamba mwamba wana waje sawaja. Mwishia mwambakana ngabando rungwa mwambakana ari abamzo ujabo alafu mjibuni na kwa jeshe alalani kane yaruma mwana yabo haja adi hunu si hunu la renyo kartina voli malheureusement ranzi mars 2020 kartu jo rono mpaka replia Faransa yonzi ande no wazi watu. Donc ya wana barenda johenda za Fatima besho ndumfumo jao ajoenda hemi be kawana hatu mabeja wambarende ngajohenda besho ndumfumo jao sama ndizo haji Muhammad ya hamba ya ruma mwana odanza yende ya ruma mwana odaka jarudi yemindu ya mundu nde mwana shikawana wali habili wona Abdallah Abudu Hasani bazima wonaye na Sambi watanganya habazima wona wamba na mjedi weba wakatoja uja besho ndo mfumo jao ngarjohenda inshallah ngarjohenda tena ngarjohenda. Okay, marhaba Menji abo namdunge namresa mwepa jatu parce que avant des hamba wanangu ajao maudu. Donc abo ze nouvelle ngarjo dominicani ngabo wasawa wasuli jana ke kamja kauzijua ngabo wasuli hale abo ete kamili ondoka udo huja ili mtu ngambe kamtuja banuri ja abongo awo ranzi Senegal ranzi Egypte temati pia ngo hiyo. Donc mtita shughuli babo mabeja isangiwe hiyo shangabo wajao maudu insha Allah taala yabonga jona na katwa satina banga ndo ho jumani. Assalamu alaikum.